Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti, dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Gurraandhala 7 bara 2018 babaaroo ashamaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya, nagaan keenyaan kabajaa fi jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirra bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya har'aaf jenne qabannee dhiyaannee jirra. Qophii kana beeksisuudhaan immoo hanga xumuraatitti kanan isin faana turu aan baarantuu gadaati. Qophii keenya har'aa keessatti akkuma aadeffatame oduun hangafataa. Oduu taasisuudhaan immoo utubaa Itiyoophiyummaa Oromoo irratti gadi jabeessuuf ijibbaanni godhamu tasuma kan milkaa'u miti mata duree jedhu jalatti waan qopheeffanne isin dhaqqabsiifna. Gara xumura qophii keenya irratti immoo ergamtoonni wayyaanii gaafii mirgaa uummanni Oromoo gaafatu deebisuu hin danda'an mata duree jedhu jalatti waan qopheeffanne isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttaan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa kam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliin an waaqonoleeti. Manni murtii olaanaa federaalaa wayyaanee dhaddacha jeeqxan jechuun hidhamtoota Oromoo Oromummaa isaanii qofaan yakkamanii hidhaman irratti murtii dabaa yeroo lammaffaaf dabarse. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe addeessutti manni murtii olaanaa federaalaa wayyaanee yeroo lammaffaaf dhaddacha jeeqxanittiin jechuun ilmaan Oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti himatamanii Oromummaa isaaniitiin yakkamuun hiraarfamaa jiran irratti adabbii hidhaa ji'a 6 murteesse. Hooggantoonni olaanoon paartii Koongirensii Federaalistii Oromoo gaaffii mirgaa Oromoo gaafatuu qofaan yakkamuun hidhaman keessaa kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Addisuu Bullaallaa armaan dura gaafa mana murtii goolessituu wayyaanetti dhiyaatan dararaa fi dhiittaa bifa kamiinuu murna goolessituu kanaan irra ga'uuf osoo hin jilbeeffatin quuqaa fi quuqama itti dhagahame walaloo bifa faaruutiin akka mirgi isaanii kabajamuu fi gaaffiin uummata Oromoo gaaffii mirgaa ta'u kan ibsu waan dhageessisan qofaaf manni murtii wayyaanee dhaddacha koo jeeqxan jechuun adabbii baatii 6 itti murteessuun ni yaadatama. Ammas hidhamtoota Oromoo kanneen keessaa obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa utuu akka malee dhukkubsachaa jiranii mana yaalaa wal'aansa gahaa itti argatan dhoorkamuun mana murtiitti yeroo dhiyeeffamanitti waan dhaddacharra dhaabbachuu dadhabanii taa'anii yeroo manni murtii waamus awwaachuu diduun harka qofa baasanii jiraachuu isaanii ibsaniif dhaddacha jeeqxan jedhamuun murtiin dabaa itti laatame. Manni murtii wayyaanee haqa ilmaan Oromoof kan hin dhaabbanne ta'uu irra deddeebi'ee yakka ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiruun ragaa ofirratti bahaa jiraachuutu hubatame. Adeemsi farrummaa mirga dhala namaa fi faallaa mirgoota dimookiraasii kun uummata Oromoo qabsoo isaatti daran kan jabeessuu fi kufaatiin mootummaa abbaa irree kan ariifachiisu ta'uu hubachuun uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa
waloon gara qabsoo sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaatti daraan jabaachuun obbolaa keenya mana hidhaa diinaatti haqa dhabuun hiraarfamaa jiraniif sagalee taanee maddi dhaabbachuu qabna jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo uummata Oromoo cufaaf dhaamsa dabarseera. Muudama waraana wayyaanee pirezidaantii wayyaanee baanamu Dr. Mulaatu Tashoomaa geggeessaa ture wal qabatee waldiddaa fi walgaarreffannaan mooraalee waraana wayyaanee keessatti uumame. Waraana ilmaan Oromoo akka sareetti dhiiga dhangalaasaa tureef muudama kennuun wal qabatee mooraalee waraanaa kanneen akka Xollaay Jimmaa, Awaash Arbaa fi Huursootti waldiddaan dhalachuudha kan addeeffame. Akka odeessi maddeen keenya irraa dhaqqabe dabaluun ifa taasisetti loltoonni kunneen sadarkaa muudamaa kun kennameef baajatni guddaan ramadamee fi waggaa tokko oliif tajaajilaa kan turan yoo ta'an amma haala shakkii waraanaa keessatti uumamaa jiruuf wayyaaneen muudama waliin dhahiinsaa waraannii fi uummanni hin beekne itti beeksisuuf karaa foddaa TV isaaniitiin lallabaa jirti. Loltoonni amma sadarkaa muudamaa kun pirezidaantii Mulaatuu Tashoomaan kennameef kunneen sadarkaadhuma kanaan wayita tajaajilaa turanitti saamicha kontirobaandii keellaawwan gurguddaa biyyattii irratti kanneen geggeessaa turan yeroo muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii jiru kanneen ergamtoota isaa ta'anii dandeettii fi gahumsa kanneen hin qabne sirna wayyaanee TPLF EPRDF kanneen amanamoo fi dhiiga namaa dhangalaasuun yakka uummata biyyattii irratti raawwachaa turanii fi kanneen itti gaafatamtoota mana hidhaa bakkoota garaagaraa ta'uun hidhamtoota ilmaan Oromoo fi saboota cunqurfamoo hiraarsaa turan ta'uun beekameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan faana bu'a. kabajamtoota hordoftoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa qophii keenya Gurraandhala 7 bara 2018 kan irratti nu caqasaa jirtan immoo meetir baandii 25 kilohertzii 11,810 qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufeetti jira. Akkuma mata duree irratti kaasee qophiin keenya ittaanee isin bira ga'u utuba Itiyoophiyummaa Oromoo irratti gadi jabeessuuf ijibbaanni godhamu tasuma kan milkaa'u miti mata duree jedhu jalatti waan qopheeffanne ta'a ammallee nu faana bu'aa jenna. Utubaa Itiyoophiyummaa Oromoo irratti gadi jabeessuuf ijibbaatni godhamu tasuma kan milkaa'u miti. Hundeen rakkoo siyaasaa Itiyoophiyaa keessumaa kan yeroo ammaa sabboonummaan Itiyoophiyummaa laaffachuu fi gara dhabamaatti deemuudha jechuun leellistoonni sirna bittaa Itiyoophiyaa jajjabeessanii fi jiraachisuuf hojjetan lallabaa jiran. Mootummaa wayyaanee TPLF EPRDF erga qabsoo bilisummaa Oromoo fi warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa fi sochiilee ummatoota kaaniin hundeen sirna isaa raafamee gara kufaatiitti arreedaa jirus erga yeroo dhiyoo kana weedduun isaa kanuma ta'ee jira. Miidiyaalee wayyaanee fi hoogganoonni yookaan hanga'oonni TPLF EPRDF waltajjii deeggartoota isaanii hundarratti geerarsi isaanii waan sabboonummaa Itiyoophiyummaa jabeessuuti. Sabboonummaan sabummaa irratti hundaa'e ilaalchaa fi deemsa badaa kan itti duulamuu fi dhabamsiifamuu qabu ta'uu nutti himaa jiran. Rakkina biyyattii hudhee qabee jiru kan waggoota 27 guutuu ittiin sabaa fi sablammoota gidirsaa turan yeroo garagaraatti maddi rakkoo nuyi badii ta'eef dhiifama gaafanna jedhaa turan. Askaluu kanaa qabee ammoo rakkina polootikaa wayitaa ammaaf bu'uurri sabboonummaa Itiyoophiyummaa laaffachuu ilaalchi Itiyoophiyummaa badee kan sabboonummaa sabummaa bakka dhaalaa dhufuudha jechuun sabummaa fi sabboonummaa Oromoo akkasumas kan ummatoota kaanitti duuluuf ijibbaata hin milkoofnetti jiran. Hayyoota siyaasaa beektota seenaa fi xiinxaltoota kan ittiin jedhan warra gaaffii sabootaa kan mirga hiree murteeffannaa akka diinaatti ilaalan akka biyya diiguutti malee akka mirga bu'uuraa fi dimokiraasii ta'eetti hin hubanne miidiyaa harka isaanii jiru irratti dhiyeessuun guyyuu qabsoo sabootaa
addatti ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi warraaqsa uummanni Oromoo addatti qeerroon bilisummaa finiinsaa jiru hadheessuuf lallabsiisaa oolu. Nageenya yookaan salaam jechuun miidiyaa wayyaanee hojii dhaabbataa godhatee namoota adda addaa dhiyeessuun kan mariisisuu fi odeessisiisu kan taa'ee dhaggeeffate yookaan daawwate duulli mootummaa wayyaanee garam akka jiru ololli sabboonummaa Itiyoophiyummaa jabeessuu fi sabboonummaa sabummaa laaffisuu fi dhabamsiisu eenyu irratti xiyyeeffatee geggeeffamaa jira isa jedhu baruuf fagoo deemuu hin barbaachisu. Jabinni qabsoon bilisummaa Oromoo irra ga'ee fi warraaqsi uummanni Oromoo finiinsaa jiru mootummaa wayyaanee dabalatee leellistoota sirna impaayirummaa Itiyoophiyaa jiraachisuu fi fedhan haalaan rifaasiseera. Warra Oromummaa fi sabummaa Oromoo haqanii sabboonummaa Itiyoophiyaa uummata Oromoo irratti fe'anii haada gabrummaa sirna kolonii Itiyoophiyaan ijaa gurra Oromoo xaxanii ofiif jireenya basha'aa jiraachuu baraniif sadarkaan hubannaa fi dammaqiinsi Oromoon irra ga'e isaaniif dhiphuudha. Oromoon of ta'ee sabummaa ofiin biyyaa fi mirga ofii gaafatuun warra sabboonummaa fi sabummaan Oromoo mul'achuu hin barbaanneef du'aan adda hin jiru. Haala amma jiruun Oromoo fi Oromiyaan nu harkaa baanaan jiruuf jireenyi keenya hin jiru waan ta'eef karaa danda'ame hundaan irratti duullee hundee sabboonummaa Oromummaa dhabamsiisuu danda'ame dhabamsiisuu qabnaan ejjennaa wayyaanee TPLF fi leellistoota sirna impaayera Itiyoophiyaati. Sabboonummaan sabummaa Oromoo laaffatu malee sabboonummaan Itiyoophiyummaa Oromoo dhaalu malee biyyattiin nagaa hin argattu. Nutis Itiyoophiyaa keenya jiraachisnee waarinsaan itti fufsiisuu hin dandeenyu jechuun ammarraa sabummaan ijaaramuu fi sabummaan yaaduun fafa akka ta'etti duula miidiyaa bananii jiran. Impaayera Itiyoophiyaa keessatti gita bittoota Habashaa dabareen kooraa hangootti ol dhufaniin kan akka uummata Oromoo cunqursaa dachaan saaminsaa fi hacuuccaan irra gahe hin jiru. Biyya mirgaa fi bilisummaa isaa mulqamee sadarkaa sabummaan isaa haalamuu fi awwaalamuu dhaqqabee ture. Galanni kan qabsaa'otaa fi sabboontota Oromoo Oromummaa jiraachisuu fi sabummaa Oromoo dhabama irraa hambisanii har'aan nu gahaniif haa ta'u malee sila akka gabroonfattootaa fi saamtota gita bittoota Itiyoophiyaatti sabni Oromoo akka sabaatti har'a hin mul'atu ture. Adeemsa seenaa kanaa of booda deebisanii sabummaa fi sabboonummaa Oromoo dagaagee sadarkaa kana ga'e of duuba deebisanii utubaa sabboonummaa Itiyoophiyummaa bakka sabboonummaa Oromummaa buusuun tasumaa kan hin danda'amne ta'uu diinnis firris jala sararee beekuu qaba. Har'as borus dhibdeen impaayera Itiyoophiyaa saboonni sabummaa isaaniin ijaaramanii mirgaa fi bilisummaa isaaniif falmatu miti. Sabummaa leellisuu fi jajjabeessuu irra Itiyoophiyummaa leellisuu fi faarsuutu rakkina amma jiru furmaata jedhanii kan yaadan wayyaanonni TPLF fi EPRDFs ta'an leellistoonnii fi lukkeeleen daboo Itiyoophiyummaaf ba'an cufti hundee irraa dogoggoruun isaanii itti himamuu qaba. Daandii sirrii qabatanii akka hin jirree of beekuu qaban. Adeemsi akkanaa haala amma jiru furmaata waaraa barbaadus miti. Humnaa fi ololaan sabboonummaa sabummaa sabootaa cabsanii sabboonummaa Itiyoophiyummaan bakka buusuun kan hin yaadamne ta'uu hubatamuudha qaba. Gaaffii polotikaa Oromoof deebiin polotikaa kennamuu qaba. Uummanni Oromoo maal akka barbaadu dhiibbaa fi gadi qabaa tokko malee bilisa ta'e sagalee isaa kennatuu qaba. Itiyoophiyummaa jabeessuu fi sabboonummaa Itiyoophiyaa dagaagsuu diduun sabboonummaan ijaaramee sabboonummaa sabummaa isaatiin mul'atuun mirga Oromooti. Mirga isaa kana kan eenyuun illee hin gaafanne eenyullee murteessuuf akka hin taanes haa qalbifatamu. Mirga kana kan qaamni biraa hayyamee fi deebisee dhorku akka hin taane wayyaanee TPLF EPRDF fi leellistoonni Itiyoophiyaa Itiyoophiyummaaf dhukkubsatan beekuu qabu jenna. Sabboonummaan Oromummaa laaffatee Oromoon sabummaan ijaaramee akka sabaatti yaaduu isaatiin itti duulamee bakka isaa utubaa sabboonummaa Itiyoophiyummaa dhaabuuf duulli ololaan guutame mootummaa wayyaanee fi waayillan isaa karaa miidiyaalee garaagaraa fi wantoota biroon harka lafa jalaan itti jiran tasumaa saba Oromoo biratti bakka hin argatu duulli isaaniis hin milkaa'u. Uummanni Oromoo bakka amma ga'e irraa of booda deebi'a osoo hin taane daran fuula duratti furga'ee waan barbaadu biyyaa fi mirga isaa waliigalaa gonfata. Kana shaffisaan milkeessuufis sabummaa isaan akkuma ijaarame
oromummaa fi sabboonummaa isaa caalaatti cimsatee qabsoo fi warraaqsa isaa finiinsa malee of booda hin deebi'u. Kanaaf utubaa Itiyoophiyummaa Oromoo irratti gadi jabeessuuf ijibbaanni godhamu tasuma kan milkaa'u miti. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirra isinii tamsa'aa jirudha. Oduun aneegallee oduu taansuudhaan immoo utubaa Itiyoophiyummaa Oromoo irratti gadi jabeessuuf ijibbaanni godhamu tasuma kan milkaa'u miti mata duree jedhu jalatti waan qopheeffanne kan isin biraan ga'ee ture. Ittaansuudhaan immoo qophiin keenya isin dhaqqabsiifnu ergamtoonni wayyaanii gaafii mirgaa uummanni Oromoo gaafatu deebisuu hin danda'an jedha. Ammallee nu faana bu'aa jechaa gamasumattan isin ceesisa. Ergamtoonni wayyaanee gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafatu deebisuu hin danda'an. Uummanni Oromoo keessattuu bara 2014 irraa qabee bifa akkaan mul'atee hin beekamneen sirna nama nyaataa irratti diddaa jabaa mul'isuun wayyaanee hundeen raasuu danda'eera. Kanaanis guutummaa Oromiyaa keessatti qeerroo fi uummanni Oromoo sadarkaa hundaatti isa dhumaaf wayyaanee ofirraa kaasuuf wareegama guddaa kaffalan. Ka'umsi diddaa kanaa boodarra fincila xumura gabrummaatti jijjiiramee addunyaa kan raajeeffachiise karoora maastar pilaanii Finfinnee kan Oromiyaa dhabamsiisuuf karoorfate yoo ta'u, karoorri diigumsaa uummata Oromootti aarii fi eekkamsa uume kun guutummaa Oromiyaa keessatti warraaqsa qabsiiseen sirni wayyaanee dirqamee akka dhaabu isa taasise. Wayyaaniin maastar pilaanicha dhaabeeraa jedhu malee fincilli Oromoo garuu hin dhaabbanne. Ergasiis hanga ammaatti ittuma jira, ittuu jabaatee itti fufe. Sababa maastar pilaanii Finfinnee wal qabatee fincilli erga finiinuu eegalees wayyaaneen ofirraa dhaabuuf ijibbaati hin goone hin jiru. Ka'umsii fi sababi fincilaa rakkoo bulchiinsa gaariiti, malaammaltummaa, kontiroobaandii kan saamtotaati. Kanaaf kana furuuf haaromsa gadi fageenyaa goona jechuun yeroo bitachuuf walgahiileen wal muddanis sochii uummataa dhaabuu garuu hin dandeenye. Warraaqsi caalaattuu finiine. Warraaqsa kana dhaabuuf humnoota farra uummattootaa ta'an waraana isaanii makkalaakayaa, humnoota tikaa poolisii federaalaa bobbaasuun maqaa labsii hatattamaa jedhuun uummatarraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisanis itti milkoofne. Sirni wayyaanee warraaqsa uummataan muddamaa jirus viidiyoolee isaa walitti qabee marii gochuun falanaataa jedhus hin dandeenye.
OPDOs ta'e wayyaanee dabalatee dhaabbilee sirnicha utubanii jiran gidduutti walga'iin muddamsaa gamaaggamii gaggeeffamus takkaa'uu fincila uummattootaa keessattuu kan uummata Oromoo dhaabuu hin dandeenye. Keessattuu OPDO'n uumamumarraayyuu faayidaa fi mirga uummata Oromoo dura dhaabbatuuf ijaaramte waggoota 3 darbaniif fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo wayyaanee hundeen raasee qarqara boollaan ga'e kana olola afanfajjii uumtee qabbaneessuu fi akeeka diinaa Oromiyaa gabrummaa jalatti hambisuuf qabatte fuufuu murteeffatte ammas itti fuuftee jirti. Waggoota 3 kanneen keessatti wayyaanee waliin shubbisuun innaa gaaffii mirgaa Oromoo dura dhaabbattuu fi warraaqsa ka'ee dhaabuuf yeroo carraaqxu mul'atte. Wayyaanee caalaa OPDO'n danqaa fi gufuu guddaa uummata Oromootti ta'uuf ragaan sirnichi yeroo bitatee aangoorraa akka turuuf umrii bittaasaa olola fakkeessaan dheeressaa jiraachuu isheeti. Afaan dhadhaa dibatanii rakkoon jiru sirriidha. Oromoon kana booda mirgi isaanii kabajama. Saamtotaa fi hattootatu kana godha. Haaromsa gadi fageenyaa goonuun hoggansa sirrii Oromoof dhaabbatu finna. Rakkoon jiru rakkoo bulchiinsa gaariiti. Kontiroobaandistiidha. Kanaaf tokkummaa keenya jabeeffanne waan hawwinu bira geenya kan jedhuun bakkoota adda addaa fi miidiyaa irratti ba'uun qabsoo uummataa qabbaneessuu fi fashalsuuf waliin dha'iinsa uumuu akkuma itti fuufanitti jiran. Uummata Oromoorraa ajjeechaa hidhaa baqa saamicha dhaabuu hin dandeenye OPDO'n Oromiyaa bulchiinsa waraanaa jalaa baasanii of dandeesse akka bultu gochuus hin dandeenye. OPDO'n Oromoo rakkoo keessaa baasuu miti ofiifuu walabummaa qabaattee hin beektu. Dhuguma otoo walabummaa qabaattee fi Oromoof waa gochuu dandeesse erguma haaromsa jedhan sana booda weerara wayyaanee fi liyyu haayilii Sumaalee lafa Oromiyaa xiqqeessuuf akeekkate ofirraa deebifti turte. Ajjeechaa hidhaa baqa akkasumas saamiinsa qabeenyaa fi lafa Oromiyaa daangaarraa ofirraa dhaabuu ni dandeessi turte. Kunaafnaan OPDO'n ofii deebitee akka gabrummaan uummata Oromoo irratti dheeratuuf maqaa karaa nagaan mariin karaa dimokiraatawaan gaaffii Oromoo deebifna jedhuun ajandaa oolmaa waltajjiileef qofa ta'e dhiyeessuun diinaaf yeroo bituuf ololuu malee qabatamaatti maqaa Oromoo baattee deemtuun lafarratti hojiin hin mul'anne. Tibbanas akeekuma waggootan 3 darban diddaa uummataan muddamuun waan godhaa jiran itti fufaniiru. Walga'iin ammaa ammoo cufaan gaggeeffama. Koree giddu galeessaa OPDO lakkoofsaan hedduu ta'antu Adaamaatti cufaan walga'anii ammas TPLFin karaatti aangoorra tursan mari'ataa jiru. Malee mariin isaanii gaaffii Oromoof deebii kennuuf miti. Itti ba'isaas maal akka ta'e Oromoo jalaa dhokata miti. Hundeeffama isheerraa qabee hanga har'aatti waan godhaa turte waan deebisaa turte itti dhiyeenyatti beeka Oromoon. Akka warri OPDO jedhanitti murtiileen jajjaboo faayidaaf mirga Oromoo kabachiisan darbaa jiru. Gaaffiin Oromoo gaafatu dhawaataan deebii akka argatu goona kan jedhuu fi kanneen birooti. Faallaa kanaa garuu OPDO fi wayyaanee TPLF sardee kan jiru fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo kaamsuuf akkaataa irratti hojjetan irratti mari'ataa fi shira Oromoo ammas ajjeesisuu, saamsisuu, hiisisuu fi biyyaa baqachiisuu xaxaa jiran. Jalqabumaa dhuguma Oromoo rakkoo keessaa baasuuf otoo yaadame waltajjii cufaan ala battalumatti ennaa Oromoon diinaan miidhamaa jiru birmatuuf ture. Garuu ofiifuu walabummaa waan hin qabneefi akeekii hundeeffama ishees maqaa Oromoon daldalaa diina aangoorra tursuuf waan ta'eef gaaffii ulfaataa akkasiif deebii laatti jedhamee irraan eegamu. Oromoonis OPDO irraa waan eegu waan hin qabaanneef waggoota 26 darban kana hunda wayyaanee fi OPDO dura dhaabbateera. Ammas itti cimsee itti fufuun olola fi afanfajjii diinaa fi kittillayyoota isaaf otoo bakka laatiin qabsoo isaatiin gaaffii mirgaa kan abbaa biyyummaasaa deebifatuuf fiixeen gahee jira. Walgahii hoogganoota OPDO cufaan Adaamaatti teessoo ittiin ho'isaa fi durgoo ittiin nyaachaa jiran kanarraas bu'aan argadhu jira jedhee yaadaan jiru Oromoon. Bakkayyuutti ammas qabsoo isaa itti fufeera. OPDO'n hanga jalqabumaayyuu ofiif hin walaboomnetti hanga ergamtummaa diinaa jalaan baanetti yoomiyyuu gaaffii mirgaaf faayidaa Oromoo kabachiisuu jedhu galmaan ga'uu akka hin dandeenye Oromoon waan hubateef olola diinaaf gurra otoo hin ergisiin bilisummaa isaa fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf wareegama qaalii kaffaluutti fufeera.
Oppiidiyoon walgahii waltajjii cufaan gaggeessaa jirtu irratti murtiilee mirgaaf faayidaa Oromoo kabachiisan dabarsitee hojiirra ni oolchiti jedhanii irraa eeguun of gowwoomsuudha waan ta'eef namuutu keessattuu yeroo ammaa kana keessatti tokkummaasaa jabeeffatee gaaffiisaaf ofii deebii akka laatu hubatamuun feesisaadha. Mirga ofii kan kabachiifatan, bilisummaa ofii kan argatan, walabummaa biyyaa kan dhugoomsatan, nama gaafatanii kadhatanii otoo hin taane ofiitti dadhabanii ofiitti cabanii dhiiganii ofii itti wareegamaniiti waan ta'eef Oromoon marti kan biyya keessaaf kan alaa kanaaf of qopheessuu qabam. Kanaaf gaaffii mirgaa Oromoon gaafataa jiru diina isa gabroomseen murtii diinaa walgahii afanfajjiif cufaatiin gaggeeffamee dabarfamuun otoo hin taane qabsoo hadhooftuu warraaqsa fincila xumura gabrummaa waliigalaan diddaa jabaa mormiif balaaleeffannoo walirraan cinneen cimee yoo itti fuufe qofa waan ta'eef Oromoon hundi harka wal qabatee diina waggoota 27 Oromiyaa xuuxaa jiru kana isa dhumaaf irreesaatiin ofirraa kaasuu qaban dhaamsa keenya. Kana wallaalee jarri yoo baanii
falmata Sabao fi mata ku ganu dilatan Kumne sirgna ke sigenya mada Richi min mani bol marra gada Kumne sirgna ke sigenya mada Richi min mani bol marra gada Bad sauka Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya har'aaf jenne kan Gurraandhala 7 bara 2018 jechuudha asumarratti goolabamee jira. Afaan Amaaraa itti fufaa hanga deebinee wal agarrutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ፣ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ፣ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል የተሰናዳችሁ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ። ለዕለቱ ያሉንን ፕሮግራሞች በቅደም ተከተል የማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። እንደተለመደው ቀዳሚው ዜና ይሆናል። አጥፍቻለሁ እያሉ በህዝብ እንባ ማላገድ ከተውንም ዘላቂ መፍትሄ አያመጣም በሚል ርዕስ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት የተያያዘውን ፕሮፓጋንዳ በተመለከተ ከዜናው አስከትለን ያጠናቀርነው ፕሮግራም ይስተናገዳል። በማስከተልም ህዝብን በፍቅር እንጂ በጦርነት ማንበርከክ ከተውንም አይቻልም በሚል ርዕስ የተሰናዳ ሀተታ ይስተናገዳል። ሁሉንም ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዕለቱ ያሰናዳነው ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። የወያኔ መንግስት የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎቱን ረብሻቸዋል በሚል ክስ በአቶ ጉርሜሳ አያኖ የክስ መዝገብ ስር በሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች ላይ ተጨማሪ የ6 ወር እስራት በየነ። ለኦሮሞ ህዝብ መብት በመፋለማቸው በወያኔ ስርዓት ተወንጅለው የታሰሩትና በአቶ ጉርሜሳ አያኖ የክስ መዝገብ ስር የሚገኙት የኦሮሞ ብሔርተኞች አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ደጀኔ ጣፋ፣ አቶ ጉርሜሳ አያኖና አቶ አዲሱ ቡላላ ከአሁን ቀደም በተሰጣቸው ቀጠሮ መሰረት የስርዓቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፊት በቀረቡበት ወቅት በግጥም መልክ መብታቸው እንዲጠበቅና የኦሮሞ ህዝብ መብት እንዲከበር በመጠየቃቸው ፋሽስቱ ስርዓት ችሎቱን በመዳፈር ወንጀል በመክሰስ በ6 ወራት እስራት እንዲቀጡ መወሰኑ ይታወሳል። በድጋሚ በተሰጣቸው ቀጠሮ ላይ የቀረቡት እኚህ የኦሮሞ ምሁራን ዳኞች ተብዬ የወያኔ ቅጥረኞች ከችሎቱ ላይ ስማቸውን በጠሩበት ወቅት ከተቀመጡበት ባለመነሳታቸውና ቁጭ ብለው እጃቸውን በማንሳት መኖራቸውን ስለገለጹ አሁንም ችሎቱን ተዳፍራቸዋል በሚለው የተለመደ ክስ ሌላ የ6 ወራት እስራት ተወስኖባቸዋል። እነዚህ በስርዓቱ በአሰት ተወንጅለው የታሰሩት የኦሮሞ ዜጎች በእስር ቤቱ ለተለያየ ችግር መዳረጋቸውን የጠቆሙት ምንጮች በተለይም አቶ በቀለ ገርባና አቶ ደጀኔ ጣፋ ታመው የሕክምና አገልግሎት
በመነፈግ ለከፋይ ጤና መታወክ መዳረጋቸው ተገልጿል። የኦሮሞ ህዝብ ከወያኔ ፍርድ ቤት ፍትህን እንደማያገኝ በተደጋጋሚ በኦሮሞ ተወላጆች ላይ በፈጸመው አሰቃቂ ግድያና ኢፍትሃዊ ብይኖች አረጋግጧል ያሉት የኦሮሞ ብሔርተኞች በአቶ ጉርሜሳ አያኖ መዝገብ ስር የሚገኙትን ጨምሮ አሁን ስርዓቱ በተለያዩ ወህኒ ቤቶች ባጎራቸው የኦሮሞ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለው ሰቆቃና ኢፍትሃዊ ውሳኔ የቡድኑን ጸረ ዲሞክራሲያዊነትና የውድቀቱ ዕለት መቃረቡን ያመለክታል ያለው የደረሰን ዘገባ በመሆኑ መላው የኦሮሞ ህዝብ ከያለበት እጅ ለእጅ ተያይዞ ብሔራዊ የጭቆና ፍጻሜ አመጹን ይበልጥ በማፋፋም ስርዓቱን ለማስወገድ እንዲረባረብ መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ተብዬው ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ሰሞኑን ለከፍተኛ የጦር መኮንኖች ከሰጠው ሹመት ጋር ተያይዞ በተለያዩ የወያኔ ጦር ካምፖች ውስጥ አለመግባባት መፈጠሩ ተሰማ። የወያኔው ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ሰሞኑን ለስርዓቱ የጦር መኮንኖች ከሰጠው ሹመት ጋር ተያይዞ ጅማ በሚገኘው ጦላይ የጦር ካምፕ እንዲሁም አዋሽ አርባና ሁርሶ በሚገኘው ወታደራዊ ካምፖች ውስጥ ከፍተኛ ውጥረትና አለመግባባት በሰራዊቱ መካከል ተፈጥሯል። ሹመቱ የተሰጠው የወገኖቻችንን ደም ላፈሰሱትና የአገሪቷን ህዝቦች ሊወክሉ ለማይችሉት የወያኔ ታማኝ ወታደሮች መሆኑን በመግለጽ በተለያዩ ወታደራዊ ካምፖች ውስጥ በሰራዊቱ መካከል ፍጥጫ ማየሉን ውስጥ አዋቂዎች ምንጮች ገልጸዋል። በምንጮች ዘገባ መሰረት እነዚህ ወታደሮች ሹመቱ ከተሰጣቸው ከአንድ ዓመት በላይ መሆኑና በጀት ተመድቦላቸው ስርዓቱን ሲያገለግሉ በኬላዎች ላይ በኮንትሮባንድ ዝርፊያ ላይ ተሰማርተው የነበረ ሲሆን ሰራዊቱና ህዝቡ የማያውቀው ሹመትና ሽልማት ለምን ተሰጠ በሚል በጦር ውስጥ ጥርጣሬና ጥያቄ በማስነሳቱ እንደ አዲስ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ አድርጎ ይህ የሹመት ድራማ በፕሬዝዳንት ተብዬው ዶክተር ሙላቱ ተሾመ አማካኝነት ማስፈጸሙ ታውቋል። ሹመቱ የተሰጣቸው የወያኔ ታማኝ ወታደሮች በትምህርት ደረጃቸው ዝቅተኛ መሆናቸውን ያመለከቱት ምንጮች ከሁለት ዓመታት በፊትም አጋዚያን በሚባለው ሱዳን ኤምባሲ አካባቢ በሚገኘው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲማሩ እንደነበር አጋልጠዋል። ከነዚህ መካከል የተለያዩ ወህኒ ቤቶች ኃላፊዎች በመሆን የኦሮሞ ዜጎችንና ሌሎችንም የኢትዮጵያ ተጨቋኝ ብሔሮች ተወላጆችን ለሰቆቃ ሲዳርጉ የነበረ ሲሆን ለነዚህ ጸረ ህዝብ ቡድኖች ሹመት መስጠቱ በጦር ኃይል ውስጥ ተቃውሞ አለመግባባትና መጠራጠርን መፍጠሩ ታውቋል። አያሌ ወታደሮችም የሥርዓቱን ደባ በመቃወም ትዕዛዝ አንቀበልም በሚል ተቃውሞና አመጽ ማካሄዳቸውን ምንጮች ባደረሱን ዘገባ አመልክተዋል። በምዕራብ ኦሮሚያ ጋኦ ቄቤ ወረዳ የወያኔ ተላላኪ የኦፒዲዮ ሹማምንት በኦሮሞ ህዝብ ላይ በሸረቡት ሴራ ከ40 በላይ የህዝቡ መኖሪያ ቤቶች ወደሙ። የደረሰ መረጃ እንዳመለከተው የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ የሆኑ የኦፒዲዮ ሹማምንት ምዕራብ ወለጋ ዞን ጋኦ ቄቤ ወረዳ ሲቻው ቀበሌ መሻቁሌ በተባለ አካባቢ በህዝቡ መካከል በሸረቡት ደባ በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰ ሲሆን ከ40 በላይ መኖሪያ ቤቶች ወድመዋል። መላው የኦሮሞ ህዝብ ለወያኔ ከፋፍሎ ማጋጨት ሴራ ሳይንበረከክ አንድነቱን ይበልጥ አጥብቆ የጠላት ተላላኪዎችን ሴራ በማክሸፍ የጀመረውን የጭቆና ፍጻሜ ትግል ማፋፋም እንዳለበት ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ መልእክቱን አስተላልፏል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ያሰማራቸው የሶማሌ ልዩ ኃይል አባላት በምስራቅና ደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽሙትን ሰቆቃ መቀጠላቸው ተዘገበ። በወያኔ ከፍተኛ የጦርና የደህንነት ሹማምንት አዛዥነት የሶማሌ ክልል አዋሳኝ ወደሆኑ የተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የተሰማራው የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ተብዬ የሥርዓቱ ጉዳይ አስፈጻሚ የሽብር ኃይል በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ሚኤሶ ከተማ ውስጥ በንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ዘገባዎች አጋልጠዋል። በተመሳሳይ መልኩ ባሌ ዞን ሰዌና ወረዳ በተለያዩ አካባቢዎች ወያኔ አሰልጥኖ አስታጥቆና ትዕዛዝ ሰጥቶ ያሰማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በከፈቱት ወረራ በርካታ የኦሮሞ ዜጎችን ከቀያቸውና ከንብረታቸው ማፈናቀላቸው ታውቋል። ልዩ ኃይሉ ተብዬው የሽብር ቡድን በባሌ ዞን ሰዌና ወረዳ ደንደነ፣ ቅሊሳ፣ ኤለደባ፣ ቅሊሳ፣ ሀጣዊና ቡርቃ ጠሮ ውስጥ በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ላይ ተኩስ ከፍቶ ጉዳት ማድረሱና ከንብረትና ከቀያቸው ማፈናቀሉን ምንጮች ይፋ አድርጓል። ልዩ ኃይሉ በወረራው ኦሮሞዎችን አፈናቅሎ የሶማሌ ዜጎችን በኦሮሞ መሬት ላይ እያሰፈረበት እንዳለም ተጋልጧል። በወረራው የተፈናቀሉት የኦሮሞ ዜጎች በምግብና ውሃ እጥረት እየተሰቃዩ እንዳለም የተዘገበ ሲሆን በወረዳው በርካታ ቀበሌዎች የሚገኙ የህዝብ ተቋማትም ሙሉ በሙሉ በጠላት ኃይሎች በመወረራቸው የኦሮሞ ዜጎች አንዳችም ማህበራዊ አገልግሎት ተነፍገው እየተሰቃዩ መሆናቸውን ምንጮች አክለው አስረድተዋል።
በሌላ ዜና ደግሞ በአርሲ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጥር 31 ቀን 2018 ዓ.ም በወያኔ መንግስት ላይ ተማሪዎች ተቃውሞ ማካሄዳቸው ተዘግቧል። በተማሪዎቹ ብርቱ ተቃውሞ የተደናገጠው የወያኔ መንግስት አሸባሪውን የጦር ኃይሉን በዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ አሰማርቶ ተማሪዎችንና የከተማይቷን ነዋሪዎች ሲያዋክብ እንደነበር ተጋልጧል። በመጨረሻም በምዕራብ ኦሮሚያ ደንቢዶሎ ከተማ ውስጥ የወያኔ መከላከያ ጦር ከኦሮሚያ አድማ በታኝ ኃይል ጋር መጋጨቱ ተሰማ። በደረሰን ዘገባ መሰረት የካቲት 2 ቀን 2018 ዓ.ም በምዕራብ ኦሮሚያ ደንቢዶሎ ከተማ ውስጥ የወያኔ መከላከያ ጦር በኦሮሚያ አድማ በታኝ ኃይል ላይ ጥቃት መፈጸሙ ታውቋል። የወያኔ ጦር ኃይል የእጅ ቦምቦችን በመወርወር ሁለት የኦሮሚያ አድማ በታኝ ኃይል አባላትን አቁስሏል። ሁለቱ በወያኔ ጦር ኃይል የቆሰሉት የኦሮሚያ አድማ በታኝ ኃይል አባላት ሆስፒታል ገብተው ሕክምና እየተደረገላቸው መሆኑን የጠቆሙት ምንጮች የጥቃቱ ምክንያት እስካሁን አለመታወቁን ገልጸው በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በወያኔ ታማኝ ወታደሮችና በኦሮሚያ ታጣቂዎች መካከል ፍጥጫው እያየለ መምጣቱን አመልክተዋል። አድማጮች የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ዜናን በማስቀደም የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል። ወደ ተከታዩ ፕሮግራማችን እንሸጋግራለን። እሱም አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ሰሞኑን የተያያዘውን ፕሮፓጋንዳ የተመለከተ ይሆናል። ባሬንቱ ገዳ እንደሚከተለው አጠናቅሮታል። ተከታተሉት። አጥፍቻለሁ ይቅርታ እያሉ በህዝብ ደምና እንባ ማላገጥ ከቶንም ዘላቂ መፍትሄ አያመጣም። የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ላለፉት 26 ዓመታት አምባገነኑን የወያኔን ቡድን በመቃወም ያልተቋረጠ ትግል ሲያካሂድ ነበር። ሞት፣ እስራት፣ እንግልትና ዘረፋ ይብቃ እያለ ከውድ ልጆቹ ጋር ሆኖ ለነጻነቱ ድምጹን ሲያሰማም ነበር። በተለየ መልኩ ደግሞ ላለፉት 3 ዓመታት ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ ወይም ጀግና ውድ የኦሮሞ ወጣቶች ለህዝባቸው የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ደም ያስከፈለ ትግል ሲያካሂዱ ነበር። አሁንም አፋፍመው ቀጥለውበታል። ይህ የህዝቦች የመብት ጥያቄ፣ የህዝቦች ተቃውሞ፣ የህዝቦች ለነጻነት ጩኸት እነሆ ሁላችንም እንደምናውቀው ዛሬ ማንም ወደ ኋላ ሊቀለብሰው በማይችለው ደረጃ ተፋፍሞ ይህንኑ ወያኔ እያለ ራሱን የሚጠራውን አምባገነን ቡድን ከስሩ አነቃንቆ ውድቀት አፋፍ አድርሶታል። ዛሬ መላው ጭቁን የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ በደንብ አጥንቱ ድሎችን እያስመዘገበ በታላቅ ድል ወደ ነጻነት ደጃፍ እየገሰገሰ ይገኛል። የጠላት ወታደሮች ግድያ፣ እስራትና እንግልት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቢጠናከርም የተጀመረው ጸረ ጭቆና መስተፋፍሞ ቀጥሏል። የወያኔ ታጣቂ ኃይሎች በርካታ ግድያ፣ የጅምላ እስራትና እንግልት ላለፉት 26 ዓመታት በተለየ ደግሞ ላለፉት 3 ዓመታት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲፈጽሙ ቆይቷል። አሁን ባለንበት ዓመት ደግሞ ሁሉም ነገር ከገደቡ አልፎ አጋዚና ሌሎች የሥርዓቱ ታጣቂዎች እጅግ ዘግናኝና አሰቃቂ ግድያዎችን በመላው የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ላይ በተለይም በኦሮሞ ወጣቶች ላይ እየፈጸሙ ይገኛሉ። ዛሬ ግድያ፣ እስራትና እንግልቱ ከምን ጊዜውም በበለጠና በተለየ መልኩ ተስፋፍቶ ቀጥሏል። የዚያኑ ያህል ደግሞ ህዝቦች ለነጻነታቸው ለእኩልነትና ለፍትህ የሚያደርጉትን ፍልሚያ በየአቅጣጫው አፋፍመው ቀጥሏል። በተለይ የኦሮሞ ህዝብ የተጠማውን ነጻነቱን ለመጎናጸፍ ከባድና የመጨረሻ ፍልሚያ ላይ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ የወያኔ አስተዳደር በቃኝ፣ አልገደልም፣ አልታሰርም፣ አልዘረፍም ብሎ ትግሉን አጠናክሮ ቀጥሏል። ይሄው የኦሮሞ ህዝብ ትግል በተለይ የቄሮ ኦሮሞ ጸረ ወያኔ አመጽ ስርዓቱን ገፍቶ ከዳር እያደረሰው መሆኑም ለማንም ግልጽ ነው። ዛሬ የወያኔ ስርዓት ባፉ አለሁ እያለ ይለፍልፍ እንጂ በተጨባጭ የሌለ መሆኑን ብዙ ማሳያዎችን መደርደር ይቻላል። ስርዓቱ በስብሷል፣ ስርዓቱ ተናግቷል፣
ስርዓቱ ለውድቀት ተቃርቧል። የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና አመጽ የስርዓቱን ግብዓተ መሬት አቃርቦታል። የወያኔ መንግስት ለመውደቂያው መቃረቡን እየተንገዳገደ መሆኑን ያልሸነፍ ባይነት ተራማው ተርተር ላይ መሆኑን ከሚያሳዩ በርካታ መረጃዎችና ማስረጃዎች ውስጥ ጥቂቱን ማንሳት ካስፈለገ ስርዓቱ ብዙ መደላዮችና ማታለያዎችን በየቀኑ መደርደሩ፣ በሌላ በኩል እስራትና ግድያ የበለጠ ማፋፋሙ፣ ለጦር ኃይሉ የበላይ ባለስልጣናት ባልተገባና ባልተጠበቀ ጊዜ በተደጋጋሚ ስልጣን ማደሉ፣ አጥፍቻለሁ የሁሉም ችግር ምንጭ እኔ ነኝ እያለ በተደጋጋሚ መለፍለፉ ሊጠቀስ ይችላል። አዎ ስርዓቱ በሽብር ላይ ይገኛል። ተሸብሯል፣ ይዋሻል፣ ይለማመጣል፣ ያስፈራራል፣ መልሶ ያባብላል፣ ሊያታልል ሊዋሽ ይዳደዋል። ዳሩ ግን ማንም እሱ እንደፈለገውና እንዳሰበው ሊታለልም ሊፈራም ሊደናገርም አልቻለም። በተቃራኒ ትግሉ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የኦሮሞ ህዝብና ሌሎች ጭቁን ህዝቦች በየፊናቸው ትግላቸውን አጠናክረው ቀጥሏል። በወያኔ ላይ ድል እያስመዘገቡም ይገኛሉ። አሁን ፋሽስቱ የወያኔ ቡድን ወዲና ወዲያ ቢፈራገጥም ወዴትም ማምለጫ እንደሌለው ለማንም ግልጽ እየሆነ መጥቷል። በተለይ የወያኔ በየሚዲያውና መድረኩ አጥፍቻለሁ ይቅርታ ይህ ሁሉ በኔ ምክንያት ነው የተፈጠረው እያሉ በጀርባ በር ደግሞ አጋዚን አስተማርቶ ንጹሃንም መጨፍጨፍ የተነቃበትና የትም የማያደርስ ተራ ወንበድና በመሆኑ ሁሉም ነቅቶበት ራሱን እየተከላከለ በድል ላይ ድል እያስመዘገበም ይገኛል። በቃ ህዝቡ ስርዓቱ በቃኝ ብሏል። ወያኔ በየመድረኩ አጥፍቻለሁ እያለ ተራ ፕሮፓጋንዳ ቢነዛም መላው ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ለእንዲህ ያለ ተራ የማወናበጃ ወሬ ጆሮውን ስለማይሰጥ ትግሉን አጠናክሮ ቀጥሏል። የስርዓቱን ግብዓተ መሬትም እያፋጠነ ይገኛል። አዎ መፋጠንም አለበት። ስርዓቱ የእድሜ ማራዘሚያ ፕሮፓጋንዳዎችን ቢነዛም ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብና ቄሮ ልጆቹ ትግላቸውን አጠናክረው ይህንን ወንጀለኛ ስርዓት ላይመለስ መገላገል ከሁሉም ነገር ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። የወያኔ መንግስት እውነተኛ የህዝቦችን ድምጽ የሚሰማ መንግስት ቢሆን በተደጋጋሚ አጥፍቻለሁ የችግሩ ሁሉ ምንጭ እኔ ነኝ እያለ እያላዘነ በጀርባ ስልጣኑን የሚያጠናክር ወንጀል አይፈጽምም ነበር። እውነተኛ በዲሞክራሲና በህዝቦች ጥያቄ የሚያምን ቢሆን ኖሮ በቃ አጥፍቻለሁ ብሎ ህዝቡም በቃ ካለው ስልጣኑን ለህዝብ መልቀቅ ይገባው ነበር። ለፈጸመው ግድያ፣ እስራትና እንግልት በህግ ተጠይቆ ስልጣኑ ህዝብ ለመረጠው ለወደደው ይተላለፍ ነበር። ዳሩ ግን እየሆነ ያለው እንደ ምርጫ 2005 ወይም እንደ ግዕዝ አቆጣጠር ምርጫ 97 የማታለያ ፕሮፓጋንዳ መንዛት ብቻ ነው። እድሜ ለማራዘም የሚደረግ ተራ ቅጥፈት ነው። ወያኔ በጭራሽ ስልጣን የሚለቅ ቡድን፣ ለህዝቦች ጥያቄ ትክክለኛ መልስ የሚሰጥ ቡድን አይደለም። በምድር ላይ ያለው እውነታ የሚያሳየውም ይህንኑ ሐቅ ነው። በየቀኑ እየገደለ ይቅርታ እያሰረ ፈታው እየዘረፈ አለማው የሚል እጅግ መርዘኛ ስርዓት ነው። እንዲህ ያለ ስርዓት የሚወገደው ደግሞ በልመና በመለማመጥ ሳይሆን እየሆነ እንዳለው ባልተቋረጠ የህዝቦች አመጽ ነው። እናም እየተፋፋመ ያለው ጸረ ጭቆና አመጽ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። አጥፍቻለሁ ይቅርታ እያለ በህዝቦች ደም የሚቀልድን የስልጣን እድሜውን ለማራዘም የሚጥርን ስርዓት የማስወገጃው መንገድ የተጠናከረ ትግልና ትግል ብቻ ነውና Oromo halollu kaane dina keenya falma goone bilisumnu marre
baatu dhabne gabrummaan namaa gadi taane bara baranaatu dadhabne Oromooti maal yoo balmanne bara baranaatu dadhabne Oromoota maal yoo balmanne. ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ወደ እናንተ እየደረሰ ያለውን የዕለቱን ዝግጅታችንን ነው። ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኩት የወያኔ አምባገነን ቡድን ላለፉት 26 ዓመታት መላውን ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦችን በተለየ ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ እያሰረ እየገደለና እየሸነገለ እድሜውን ሲያራዝም ቆይቷል። አሁንም በተለመደ መልኩ እያሰረ እየገደለና እየሸነገለ እድሜው ለማራዘም ሲታትር ይታያል። ቀጣዩ ዝግጅታችን ይህንኑ የወያኔን እንቅስቃሴ በተመለከተ ህዝብን በፍቅር እንጂ በጦርነት ማንበርከክ አይቻልም በሚል ርዕስ የተሰናዳ ነውና አብራችሁን ቆይታ አድርጉ። ወያኔ ጸረ ህዝቦች ጸረ ዲሞክራሲና ጸረ ፍትህ ዓላማውን ለማሳካት በማሰብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ዓመተ ምህረት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የከፈተውና ላለፉት 26 ዓመታት ሳያቋርጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ነው። የወያኔን ስርዓት ቀስ በቀስ እያበሰበሰና እያደቀቀ መሰረቱን በማናጋት አሁን ባለበት ደረጃ የስልጣን ዘመኑ ፍጻሜ ዋዜማ እያደረሰው። ይሁን እንጂ ወያኔ ዛሬም ጣራ ሞት ላይ እያለም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያወጀውን ጦርነት ለማሸነፍ ያልማል። ይህ ህልሙ ግን ከንቱ ሆኖ ይቀራል። ህዝብ በፍቅር እንጂ በጦርነት አይሸነፍምና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሞ ህዝብ ልብ ውስጥ የገባው በውጊያ ሳይሆን በፍቅር እንደሆነ ሁሉም በዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሚተዳደሩ ሀገራት ውስጥ መንግስት የህዝብ አገልጋይ ነው። ህዝብ የበላይነት አለው። የህዝቡን የበላይነት በሚያስከብር ስርዓትና ህገ መንግስት ስለሚሰራ በህዝቡና ሀገሪቷ በሚያስተዳድረው መንግስት መካከል ሊኖር የሚገባው ግንኙነት የሚወስነው ህገ መንግስት ነው። ስለሆነም መንግስት የመረጠውን ህዝብ ፍላጎት ማሟላት ከተሳነው አሊያም ህዝቡ የሰጠውን አደራ ከበላ ካጎደለ የህዝቡ ጥቅምና መብት ከተነካ ህዝቡ ባለው ስርዓትና ህገ መንግስት ተጠቅሞ መንግስቱን ተጠያቂ ያደርጋል ወይንም ይቀይራል። የብሔሮች ወይኒ ቤት በሆነችው ኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ግን ይህ ጉዳይ ተቃራኒ ወይንም የተገላብጦች ነው። ህዝቡ ነው የመንግስት አገልጋይ። በመንግስትና በህዝቡ መካከል ሊኖር የሚገባውን ግንኙነት የሚወስነው ስርዓትና ህገ መንግስት ለስሙ ብቻ ነው ወረቀት ላይ የሰፈረው። ህገ መንግስቱ ስለ ህዝብ የበላይነት ይናገራል። ይሁን እንጂ እሱ እንዲሁ ለይስሙላ ብቻ የተቀመጠ እንጂ ስራ ላይ የዋለበት ጊዜ ታይቶም አይታወቅም። ስለሆነም ህዝቡ ሀገሪቷን የሚያስተዳድረውን መንግስት ፍላጎት ማሟላት ሲሳነው የመብት ጥያቄ ከጠየቀ መንግስት የሚወስደውን የህዝብን ጥቅም በሚነካ እርምጃ ላይ ተቃውሞ ካሰማና በአጠቃላይ ዝም ብሎ ካልታዘዘና አንገቱን ደፍቶ ካላደረ መንግስት ማሰርንና መግደልን ጨምሮ ያሻውን እርምጃ በህዝቡ ላይ ይወስዳል። ይህ ከኢትዮጵያ ኢምፓየር መፈጠር አንስቶ የነበረና ዛሬም ቀጥሎ እየተፈጸመ ያለው እውነታ ነው። ለዚህም ዋነኛ ማስረጃ ከሚሆኑት ውስጥ ህወሓት ኢህአዴግ ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት በሚል ያቋቋመው አካል ባለፈው ሰሞን ያሳለፈው ውሳኔ አንዱ ነው። ወያኔ ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት በሚል ያቋቋመው ይህ አካል ከቀናት በፊት ባካሄደው ስብሰባ ህዝቦች እያቀረቡት ያለውን የመብት ጥያቄ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን ባለፉት 26 ዓመታት ሲያደርግ እንደነበረው ሁሉ በጦር ኃይል ማፈኑን ለመቀጠል መወሰኑን ይፋ አድርጓል። የዚህ አካል ውሳኔ ህወሓት ኢህአዴግ አሁንም በድጋሚ በደህንነትና ጦር ኃይል ተጠቅሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ለማወጅ ያወጣውን እቅድ ለማሳካት ያለመ መሆኑ ግልጽ ነው። በተለያዩ የመብት ጥያቄዎችና በህዝቦች የነጻነት ትግል በተለይም በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ገብቶ ያገዛዝ እድሜው ከዕለት ወደ ዕለት እያጠረ ያለው ወያኔ ከገባበት አጣብቂኝ የተነሳ ሰሞኑን ለህዝቦች ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጠ ያለ ለማስመሰል
በተላላኪዎቹ ተጠቅሞ በርካታ የሐሰት ድራማዎችን አቀናብሮ ህዝቡን ሊቀጥፍበት ሲሞክር ነበር። አሁንም በመሞከር ላይ ነው። ለስርዓቱ ታማኝ የሆኑ አያሌ ተላላኪዎችም ይህንን ድራማ ህዝቡ እንዲቀበል ለማድረግ ሁኔታዎች እንደቀድሞ አይደሉም፣ ለውጥ እየታየ ነው። ስለሆነም አሁን ለጊዜው ተቃውሞ ማሰማት ትክክል አይደለም ወዘተ በማለት ለወያኔ በመወገን መደስኮር ጀምሮ ነበር። አሁንም አልተውትም። ይሁን እንጂ ከወሬ አልፎ በተግባር መሬት ላይ የታየ ነገር ስለሌለ ጉዳዩ ህዝቡን አታለው ጊዜ በመሸመት የህወሓት ኢህአዴግንን የስልጣን ዘመን ለማራዘም የታቀደ ድራማ ብቻ እንደሆነ ህዝቡ ቶሎ ስለነቃበት ተቃውሞውን ቀጥሏል። ወያኔ ህዝቡን አታለው የአገዛዙን እድሜ ለማራዘም ያቀናበረው ድራማ በህዝቡ ተነቅቶበት እንደከሸፈበት በተገነዘበበት በአሁኑ ወቅት ነው እንግዲህ ወያኔ በብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት ስም በህዝባችን ላይ ከድሮም በተግባር ላይ እየተፈጸመ ያለውን የጦርነት አዋጅ የማደሱን ውሳኔ ያሳለፈው። ይህ ወያኔ ደረስኩበት ያለው እንዳዲስ የተላለፈው ውሳኔ ለኦሮሞ ህዝብ አዲስ አይደለም። ወያኔ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በገሃድ ጦርነት ያወጀው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ህዝብ ከመረጠው ድርጅት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ጦርነት በገጠመበት ወቅት ነበር። ከዚያን ወቅት አንስቶ ራሱ ባለው ኃይልና ስልት እንዲሁም ከባዕዳን ከሚያገኘው እገዛ ሁሉ ተጠቅሞ የኦሮሞን ህዝብና የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል መሪ ድርጅት የሆነውን ኦነግን ለማሸነፍ በሁሉም መስክ ጦርነት ከማካሄድ ተቆጥቦ አያውቅም። ወያኔ ጸረ ህዝቦች፣ ጸረ ዲሞክራሲና ጸረ ፍትህ ዓላማውን ለማሳካት በማሰብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ዓመተ ምህረት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የከፈተውና ላለፉት 26 ዓመታት ሳይቋረጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ነው የወያኔን ስርዓት ቀስ በቀስ እያበሰበሰና እያደቀቀ መሰረቱን በማናጋት አሁን ባለበት ደረጃ የስልጣን ዘመኑ ፍጻሜ ዋዜማ ያደረሰው። ይሁን እንጂ ወያኔ ዛሬም ጣረሞት ላይ እያለም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያወጀውን ጦርነት ለማሸነፍ ያልማል። ይህ ህልሙ ግን ከንቱ ሆኖ ይቀራል። ህዝብ በፍቅር እንጂ በጦርነት አይሸነፍምና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሞ ህዝብ ልብ ውስጥ የገባው በውጊያ ሳይሆን በፍቅር እንደሆነ ሁሉም Kopaiya dagota daki gala gotichai ebisiti gakesi adombe tugoichai ina bula badira na beata borako borem basa koda koy kajeli ka borako boranu gamanya tu bore baba tamale kolami borem bas tonke rumajirui kotara garaniru dirara garaniru tikai Kotinkona ya joroko godangama labamba atunchamadana godangama labamba atumekotana wadukamna ya komoko waljalana walmararbana gabadigi sibalabdana waljalana walmararbana gabadigi sibalabdana Kotinkona ya joroko godangama labamba atunchamadana godangama labamba atumekotana wadukamna ya komoko waljalana walmararbana gabadigi sibalabdana waljalana walmararbana gabadigi wallo Jama saka adime tukilani akayiriyan akuma komo walirani so agarta Ade hari arkan kola tu jarri iya gota iya dira shawati narari shimani Jama saka adime tukilani akayiriyan akuma komo walirani so agarta Ade hari arkan kola tu jarri iya gota iya dira shawati narari shimani Koti jibi jarbaza lejisu koti jibi jarbaza lejisu doliya ke rodoli suma kalami lelisu loli game siloro debisu koti ajro koti jibi jarbaza lejisu
koti jibi jarmata lejisu loliya kero loli suma kalami lelisu loli kamesi rorode kodo gabu bala cheka ubu gota waka tega kalo gama edi jabi ubu kero egi rabbi suma kalami lelisu loli kamesi rorode እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዕለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ ተፈጽሟል። በቀጣዩ ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።